السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت اند سوا معانا. يا رب تكونوا بخير. هنبدا بقى شغل العيد كده مع بعضنا. اول حاجه هنتكلم فيها وهي الكوسه باللحمه المفرومه تتعمل قوارب. حاجه من الاتنين: يا نجيب الكوسه متقوره وبعد كده نقطعها احنا اتنين وتبقى تمام جدا، يا اما احنا جايبين الكوسه وبنقطعها وبعد كده بنقسمها اتنين زي ما شفنا ببوز معلقه، اصغر معلقه تكون عندنا، خصوصا لو الكوسه صغيره. وابتدي انزل البوز زي ما احنا شايفين اهو، وابتدي ان انا بالراحه ومع فرش جامد علشان الكوسه سهله انها تتكسر بسرعه، فناخد بالنا قوي. اولا انا بعمل حواف كده زي ما احنا شايفين. بصوا انا ما ابتديتش من اول الكوسه، سايبه اهو مسافه علشان انا عايزه اعملها زي المركب او هنعملها قوايف، فاللحمه تقعد ما تقعش وتثبت معانا. تمام اهو، خلصتهم كلهم. ادي اهي كله اهو. لازم طبعا هنعمل لها نص قليه، تاخد نص قليه على البوتاجاز يا دوبك بس كده عشان ما يعني تطرى بس معانا، مش اكتر من كده. بعد كده هبتدي، طبعا انا مجهزه الصلصه بتاعتي وهي عباره عن بصل يا دوبك دبلته كده، وحطيت عليه الطماطم بتاعتنا، حطيت عليه ملح وفلفل وسبتها تقسم نص اسفه، مش اكتر من كده. بعد كده عملنا اللحمه المفرومه بتاعتنا. واللحمه المفرومه انا دايما اقول نزلوا البصل الاول قبل ما تنزلوا اللحمه، علشان طعم اللحمه هو اللي يبان حتى لو حاطين كميه بصل كتير. بننزل البصل اول ما نلاقي الميه بتاعته نشفت خالص من على في الحله بتاعتنا او في الطاسه او ايا كان احنا مستخدمينه، اروح منزله اللحمه تاخد برضه هي كمان معاها. اول ما الاقيها شربت الميه بتاعتها يبقى تمام جدا. انا حطيت كل الحشو بتاعي في الكوسه وضغطت عليه كويس جدا، وهدخله بقى الفرن على درجه حراره 180. كوسه تكمل السوا بتاعتها والطماطم كمان تكمل بقية التسبيكة بتاعتها بس، ولا أبسط من كده. طبعا دي رايحة أوردر فما كملتش الحتة الأخيرة بتاعة الفرن، وممكن كمان نشيلها في الفريزر على فكرة وتطلعوها بألف هنا.